Akamwambia Labani, ni nini hatia yangu? Ni nini dhambi yangu? Akamwambia Labani, ni nini dhambi yangu? Ni nini hatia yangu? Na huo ndivyo utakavyojieleza mbele za Yesu. Ni nini hatia yangu? Baada ya siku za mwisho kufika kule mbinguni, utajieleza sana we, ukimwambia Yesu, nikumbushe yale niliyofanya duniani. Na Yesu atatoa kitabu kile cha hukumu na kukusomea mashitaka. Ni kweli ulikuwa ukifanya mambo mazuri kanisani, lakini tabia zako mtaani hazifanani na kanisa. Ulikuwa ukifanya sana kwa sifa kanisani, watu wakuone bila kujua. Unanikosea mimi bila kujua, bila kujua wamkosea Mungu wako bila kujua. Unajua sifa unazipata kwa wanadamu, kumbe Mungu unamkosea. Baba, rekebisha kwanza, safisha kwanza moyo wako, ndipo utende matendo mema kanisani. Usipende sifa tu kwa wanadamu, wakuone kwamba unajitolea sana. Safisha moyo wako, safisha matendo yako, safisha moyo wako, safisha matendo yako. Mungu atakuwa pamoja nawe, baraka zako zitakufuata mwanadamu. Rekebisha, 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 rekebisha maovu, rekebisha maovu yako, rekebisha, 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 rekebisha maovu unayofanya. Usijihesabie haki we, jichunguze vizuri wewe. Usijihesabie haki, jichunguze vizuri we. Matendo ndiyo yanayokutambulisha, matendo yako ndiyo yanayokutambulisha. Matendo yako Baba, matendo yako, usijihesabie haki. Rekebisha, rekebisha, rekebisha Baba, rekebisha, 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 rekebisha Baba, rekebisha, rekebisha, rekebisha maovu, rekebisha mama, rekebisha, 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 rekebisha maovu, rekebisha, rekebisha, rekebisha yangu unayofanya wewe. Rekebisha dada yangu,